Ebushanfo, and breaking news about the scenes when he say, a judicial service staff perform a courts. They have declared indefinite strike effective Monday, 19th January. Adentia esi abind diomuka 8 months allowance. And the judicial service for Omar declared strikes as reported by Joy News. Kwen abaino, Mahama abaino, or diomuka 8 months. And the omusi jumande omuntimi to asubium. They say they abrusu. And no bagawaya omunkobio. Ejuma no mu de omunkobio. And breaking news eba. Say I told you earlier on say akufo nyakupo bet your biaka. I told you. And yenfa ni say yeka sna ebra yeka sano judicial service for so omajo mu de. And the second independence no ebe so obia so. Obia beji ni de. Say next is for omajo mu de awi. Nkra enwie ye. Ebe so asa teachers for so omajo mu de. It's a say no a judicial service for e na aba. Ti obia beji ni de. Na wodi kan kasan meti say we can say I think say judges no omo ko strike me boa. Omo strike. Yo, 8 months ni omo. 8 months ni ntwi omo ka. We wish all of them good luck. Nyame aya ade e na kufu adu nyankopon wa ya ade o. For the nyankopon e wow. Let pass bra. We try Ghana for be mochi papa. Why are dear? Well, penny baby won't ma. Miss Obunya who she. Neka can't make catch that. Ye Papa Kennedy say. When you're careful, because if you are the Amia son, your money do ya. Yeah. What Kennedy, Mr. Maybe Mammy, no pekin na samo papa. Me crana me penasamo pa. Na me hwe kwan ya wode MPP fo fa so me hwe se na wo ye Judicial or MPP fo ni mu no ama me Kennedy I don't even want to hear his name but Ken as ma be ka say ade bia wo be ye bia me se dot ma wodi ba wo me ya me ese ne hene uno nkro for dem be kan bia enya adwuma because Bible say yako yantiase yakoma yensusu ye bebo ye ho ba ne me refie no yantiase bebo ye ho ban so what you say. Yeah. Enti ase bia wo dot ma wodi ba wo mi aho no eno ne bebo ho man. Yeah. Ya wo say adwene pa behwe ye so. Yeah. Na yantiase aboye ho ban. Adwene bia wo ma dot ma wodi ba wo mi ano eno ne awurade be susu ama wo. Yeah. Enti ekwan bia wo be fa so bia no enya adwuma. Medium ye make can say Kennedy Agyapong nyame apa na hontema enti me say nwanum delegate for medical ka say die sibia mo mani ntwam ahema for because so far no mo de nyankopon edi oman Ghana fa hodi asemonsa maba na mo delegate for mo kwa akoto no enu ne be determine Ghana future in 2028 a year ebekomo no enu ne be me hu aba no se ne be siaye Samu kotoma dot ma udba umiade a abane ya fairly because NDC for be brempo ye na etamrika madam fu bia na me no amrika ha wo ye this nipa de se woko Ghana was Ghana se say this Ghana say yo wo sesa na nyina asa so what I say ni nya ya babone aye koto ye ntia enti se ye piefa ahode dia na yempe Judicial dia because aban me se me nyosofo ba me se nkom say saban ye kotoma Canada Ghana aban MPP ye behwe. But let's come back to what we are discussing. We cannot live in a party with leadership this way. And that is why when I see some people still come out to campaign for the current general secretary, that's watch like this. This is how I watch them. Because I cannot say don't vote for him. Me, I cannot say that. But what I can say is me, I don't support him. Me, I don't support him. And truly, say Nkofo I may declare my intention in us and whom na obiane who I made me supporting. I'll sit back. Papa said
My support here, Justin Kodia, the men support it. There be that. Because the things that happen in the party, Uncle Kwesi, good afternoon. Yeah, boy, it's a friend of mine. Good Okay, Maya Kwaba. good afternoon. Maya, Yeah. you can't cast on the two. We there, where did I scratch it? Aye, na me ya di nti afi na me voice. Yes, Maya. Me cheche abusuafo nyina. Ejozo. Se no a party na ewo ho no. Em se ye kase MPP party no. Eye MPP party ayi ni mu ana me boa. Adentia. Because boys party na ye wo mu no. Entimi ma se obi di okasa. Etimi edina me pon so. Etimi cholet. Se me maka kire mo se ye party program ye face na ye leadership o. Eye leadership problem. Uka pa. Eye leadership enye bibia hwe party bia no. Se leadership no ye weaker party no eni nyina so. Udiri se NDC na mo esi edu nketi ate hoyi. Na wo ye general secretary. Shobi ti se Alote Jacob. Kweku anyudo. Ye timi sanction sam gofo we. Deputy General Secretary nyina sanction. Once na ha Maya ya. Ye timi sanction gofo we no. What you say? Yeah, your party ye timu. Nipa binu I thank God. Obi to second day Agyapong I thank God simply because wo general e fe say Justin Kwabia. Oba wo ma wo betu e dey don go adu ntim. Asamba wo ntimi nka. Kana di na chifo nyina twenkwase asamba alestete etimi betra o kasa obi a wetimi rise akwa ye vice president. Wotimi di na tamadi na yirata. Kwabia o se no ntiye. Abua papu ye ofri fonga asa ho amaye obekire mu a oba ya moama na communication wa aman. Fenkwase asam obekekaye. E ma sa ya niam a ye de kwa campaign de ma na o command the girlfriend. E bi be shop. Ni nyinara mo se wotu wo no Justin Kwabia aso wontie se maka se Justin Kwabia no se kontomira ya sa de na ka eja. Kontomire na kasa wo mere. Ni ya sa de na sija so. Na mo delegates fo no a mo sori amoto mafun. Na bo sori amo se the department se mo nim na sa akrofo yo bo mo di omu bia sa ba bie mu a wo mo di omu bia sa ba bie mu a because MPP enim nya ni dan rocha mo bresu MPP ni dan boche emo ebreso MPP enu ni mama ebinu ma dan thank God fa say papa ye frempon ye obeka sai wono no waji na yi dada na me wan say se wi ase na e wono em say mu uko school mo na wa beda ne aye fa ne say wa beda ne to uko school mo na akonya nimdi a na wa beda ne to aho ya na ani birinti na mo da ne jimifo me dia ono wa ye no oni dia na ye na yi no enya me yi na e me hye say ebi mo kan kwase asem a ye ntimi nyo mo hwe na papa we say wo ka wo bi na ye ko opposition wo galam say na wo kono ne so ba site ko di sika wo ba concession wo na chete mankrofo gia no chete mankrofo wo wie na wo troye he musa ankrofo bi ma ya madwen say e ka wo nko na akufu adu na busua de ye si o wa amnamu na wo mo kra no ye hu o machi no hwe ye ka kire mo plane ensira ne adoma ye nyame na de ma wo nya nipa ensira ene adom eye nyame na de ma mo amaye madwen say ekufu adu nti no e ka mo nko na ekufu adu ne nkrofo nti no mo ka mo nko no mudi asie nti no enti mudi amoja ene anibire hwedwuma papa we be yeye Ghana mo cha ye president mo se apa for kwa me nko bo no kra bo fu ni ja ni sika na po kai na mo so mo nti ase sa time e di adwuma ana wo ye sin na adu Mumbu say the free say independent. Why not in the school 8 anu na what back? Why not free HHS na kwame nkroma my o ma not reading pe.
eno ekra no wo ye friend say wo kra different dey friend say I can dey so ye hwe so udin every south ana wo kwa wo hwe fees enso adudan kwa edi ama ye ka mo se na wo constitution e constitution wo timi ye adudan kwa timi aya bo he ye ka cha bo say Ghana ho no apart from people for the timi esi ekuro no ete say abrochira ye flash toilet na se fa ye hu sa na Dr. Buzi ana nko ye busa mpanifo no mo ye Accra or you bedru Kingsway hono. I don't do Buzi and Abu Banta, Buzi and ye care boom, they can say ne. Tiafia aye, and Kausi toilet, and Kanya Maho be an nasa for Crowunya. And one said, Muya ya, tube need them, Wakonet Yamano, your flash and careful. Yam pa de Pagana for and was ya near printing yam pa de pa. And one I show Mua, Doctor from Pong. Na ka wodi enka wonye professional po de enka wodi enka wo besu asene yen mo amwo nim de makọ so wo professional mo komo dwuma mo nsanu dwuma po na mo ti don ani bre ntino na ha wa de ka kira wo se aye fa ne se e kan di esamo no obi atimi so ne keke be president ana so be ye ha me se ya fa free asoro andom a wo ya ne kwa ba wo mia ho hinti a mo de ye sa na yema ni nyina onya menfu ahu nyina akofifo a ye mu party ani birefo akofifo empanifo a mo ya akofifo na nyamo na mo ye bibi because leadership ni ye weak ana ama mo kwan ana obi abie na no kan de ye ne de MPP ni na bi no timi kasa bi no ntimi nkasa munim se de toilet wo firi pon okodua wonu mpanifo na mo kwatena say mo decide say mo toilet ma firi pon enye say firi pon no ye bi support no say you but enkwase asem akoso party mu eche papa yi de ensam fun akrofo bi kika eche papa yi de na magya na maka de Agyapong atena kwa na nne oso ono obeye flag bearer ope flag bearership e dia beye friend ha be di MPP anim da no akogina adenta se na content wa me campaign ehu kade de Agyapong ko hwinie Judas ya wati party mu ehu Alhaji Bawumia ne lady ya fa no campaign omo ye adenta ebinie Alhaji Bawumia campaign onne girl no ye ebinie we nipa bone for why you dey say wo MPP no na person gunu na so timi go MPP ni da efisa MPP no eno na ama wo Kennedy why Kennedy etu he mesi nyankopon obe hia okobe wonu magu ase mesi carry ayande wo Kennedy Agyapong mesi se wunya 15% kura fa sai efe ne sen boye tutu wo fo sai bi boye jimi won mama didi amen mama fuma ya ma mo ne mo ma ne mo yire no mo ne wadwuma ye fuo nyinara na wo wi akodina say identify traditional seat ben etisa wo dia tena so 24 traditional seat ben and etisa wo dia wo tena so 24 akwoye o wi nse yo kotena identify iso wo ka ba akopɛ ne etu no ahim ye tena so ye traditional seat ben say wo dia na wo gya ho no wo timi di ma ye wo ho ani wo esansa wo kasa firi wo yem na firi wo tiri mu ntino aya kasa wo nim de wo ka Ukasa, woni de woka. Mo ni kojo pie ni sa for papa kofo chief of staff no. Ana me mo ne na sefo. Ene alankansi mo na amatimu no. Alankansi no ono na kwadworo ene ma the political career you. Na kwadworo ni POP e hwe ne nsa. Enu ti ala o karedi no. Wo fo so ye ibi me si in America ha ne ba ye hu obi a watwi taxi. Ye hu obi a waye gas station adwuma. Eti ya me billionaire. Ye mpensem fun party na ma wugina wo na so na why waje so wo begu party ye ka kire waje contract fun na contract na waje no mesi ebegbo wonum na mo MPP for de ye nyame ya adu ne ba power oba ya mo sesa ayima no konkonsen ya okopa adwuma office no nya no akopa nkrofo amo musika se mungu o manim ase nkrofo be accuse se wo mo musika so mo nye campaign se ye lose e wa e fa de se ye nko position what na be ya no Wani wo eni wani se di wo wani so a wani mu kasa chaka utimi kafa ma won na se for da so na ma da we mesi wo Onyankopon na sakra wa bo udua wani wo a bo to no a wo jasi kodua wo de tena ho no woni na biom na bia ye na fu se de eguru mu ayi e ko ye ma ko mun na wo de me se ko ntwen mo bia mo kasa mo position foforo
Chifu e no party mama party ada na egwu afusa na na bia ye na fusa de enkoledi mu ato. Me dey me se munyina montwe. Na ye party mu ye behwe. Say ye jamani bi na ka wa for se mo ya mo de to no mo sa fa mo de party mo pen fa mo de party mo de di ame. Mo fe pom ai hwa no. Why your position? Mo ye o kani against ye. Just Justin Kodua no nto mutimi pamo ne free party no ano. Me say na na nyankopon obi tue mu nyina. Maya ko shifo. Mi da say Maya ko no misiwe. Na my baby straight bullet. Assembly name. Ango kwezi. Good afternoon. Yo, your child will be our platform, iso. Ejozo. There be there Justin Kodua na ye na no den. No den. Yeah, me de enkomo na ye die na ye ka no. MPP wo stage a say ye nyina ye nyanto wase a party no. Enkabo mu ne niam be ye de mai. Nkabo mba bio. Meba to wo. Ese me bisa. Election, political party, everything ye nipa na ye. Uhie nipa. Ena nipa na ye ne nyina so ye de emra na ebo ye ho ban. Say ade wi eni nyina ye. MPP party mu na ade ba ko a me wo mu a me hu ne se obiaa hu ne hu se we nyansani. Obiaa hu ne hu se we nyansani se ne yonko a ebia wona ne te akonya ba akoso. Enji se ne yonko ne ka we nese wona ne nya adwen dia eni wo se party ne egu. Minche mu sei. Frimpong Boateng after a year 2008 election we ya MPP lose ye mekai. That time now on ye cardio penny. NDC by NDC ye ni free so papa we. Juma NDC for di ni pap MPP for sorry jina papa we ye chipa ene. Papa we ya so say ye party ni ye fake ni me ya papa. I remember those times. Na ye radio so kasa defend no kama nkrofo te se kwaya papa no wo tete cardio na ndisi for beji feed nsem wo ye ne fene se kolibu no ye defend papa no ene say nipa na sa bedi minister for 4 years abe cabinet minister ye de wato environment no ama wona wo manya hu sika sabe ye to the voice me ni MPP ba power unya contract ba ku see For the way. Onu amu ni nya minister esa ama ne ba appointment ama ne ba enye sika still enipa ne say after ni nyina mu no party ni ye fake because party na opposition and then the idea make us say the sense of entitlement MPP for your one ya hwe ni eno na de be kofo enu me like na de ye no maybe the ye nyina ye party ma Kennedy o whatever who everybody will be a party ma but ade we see who ne say sade kodi obi nchan na sanya me ade ma ba power no ma menka se mencho ade ma NDC ba power no Dr. Dufo ya ne bank gu ye unim say papa no owo sika papa the na Unibank one of the richest men Ghana man no kan but ohun say omo hia political power no edru de den na o ka so stand for flag bearership nko penimfo ne kasa aye say tenasenya fa Mahama nko ne ewi ne ye nyina ne ebebu o man no e na papa de tie ase a e ma Mahama ko no pose ne NDC ewi ni power and so MPP ne koka chile kere Agyapong say tenasenya fa obi nko anasa tenasenya obenten kwa nko ntia ase da enka wo de be court ama ye pinchen sama party na say that is what MPP for ye tie. And yensuya ama ye ho no yamfa ye bone ya nche ye ho ne nyina ya support ye ho ne ya dwen say we kokaka say we say we midi besi me na be party me de wo Frimpong Boateng e de ne wonya ne party ebi na nkofo anya enyam adididi amonya ne party mu modidi sa from a MPP besi ne mo na modidi party ni mu sa atra soro ho sa Frimpong Boateng betime boni pa miensa wabo mu party ni mu what made a membru miensa pa face obunya oru MPP munya minister di ye what me aboa omo say asimesi of maintain ye me na me boa omo munya say do obetu de nsa kire ontimi and so enne because of say party no opposition tine enne wo gu party nanimu ase e wa bonten na nka pani de ka me hu ye wo problem o party no wo ye party penny
Aden tina mpanimfo no amugu party mo mfro mo na won kan kire say say and then NDC ya this ne no NDC for no mutumi temu mo nkrofo omutumi hwepo om in line untimi NDC me say from about ne kwaya sai NDC ma enga say me nkoma bonigala we free party ni mu enka ma kwakra ma radio so hwekwa mo de allocated of fast wo enso yan party de obiara nim nyansa obiara nim nyansa say ne yonko na me nua me busa say the voice bet me decide about power if say we sorry no ba beka we enye na hota makura from Paul Boate enye from Paul Boate a kodwom pianim enye kodwom pianim a ubehu na we sorry ubehu na ye fe say Eugene Boy ahenso akwai office bi MP no so de bebom and no na ha party no because political parties obey attractive I just say ye onsensem ni public domain no da bia mu nyina mu asam ne ye baako mo bo party in power na achi mo bo na no why unpopular and sign what me we power now this is the situation say party ni pokra de ye ko ye ho ye da bia ye ko we fight na party be attractive am obi ono na think ye beto aba obi behwe say party we party ye bit ma power ma na ye and then Ghana for mo hwe obi o ha support political party need the ne say wo hwe ba bia election be ko ansa na kwato aba and you be an die hard MPP and NDC. There are people almost a baby a banebeko, no more from. Yeah. And this our party, no, and you're attractive. Munyas uncle for the vote to that. And your party in Yamana, you know, your party attractive to the ordinary Ghanaian. Because every day, and the way say, and the way say, and the way I say, and a day. All right. A day. I don't know. Ma ya kase ya friend say that me Justin could be among for money from. They say party to any chairman. You need chairman. Yeah, chairman. You need biom. And I need your need. Yeah, you need chairman. Any secretary and na be so nam ha. Who organize a quite a person can simple. If free say ma me ye beto aba. Mami ra ebe sinna ye kase minim se MPP ni wo se woni ye ni organizer na class won adwuma deputy woman organizer wo henfa deputy woman organizer o henfa we party ni mo wo mu nyina didia me wo mu kodom sika